Zvižduk s Bukovca, Zakon Zvižduk, ja nisam lektire čitao, ne znam. Ti je bilo, tak se ekipa prije pozdravljala ono kao Zvižduk, ono i onda su se javljali tako. Poznavali su se uraz po pučkanju. Da, imali su svoj Zvižduk, ne? Da, no i onda je Milčec, Zvonimir Milčec po tom napisao knjigu, no, Zvižduk s Bukovca. I baš je opisao u knjizi prave likove iz života i sve ono po kvartu i tak da ono, da. To je tako nastalo. Kako se Zagreb širio, onda je Kaptol ustupio to sve građanima i eto, i tako je Bukovac nastao uglavnom. Nik nema pojma Wikipedija, kaj ti sam to rekao? A nego šta, i rekao je meni deda, Pičko tu s bicikla ravno pred rebrom, Buras pao krvavo, lice se baš sam razlomio facu u beton. I dođem ti je rekao, pa gle, pa tu je rebro odmah pored, idem unutra i stojim, a kak sam bio nadimljen, opravo me paranoja, rekao možda ja sam bez veze na rebru, kaj ja radim ovdje, pa nije mi niš. I vratim se doma, dođem doma, stara me samo ovak pogleda ko zombija, sam ovako krenula nazad. Da, tu je bio Hendodrom, mi smo krali žarulje tamo. Tu smo malo pušili. I oni su one velike, da. Tu ovdje je sve bila vojska, tu bi bilo ograđeno, mi smo tu se kroz parkiće ove, kroz ove parkiće bi se uvlačili klinci 8-9 godina za vrijeme rata 91. ono, ne? I tu je Murija. Gledali, da, Murija, sve ograđeno. Kad su mu krali. I onda I ljepili po autima da je bomba u autu. Kak branitelji dovode ranjene, ono, katastrofa. Bitna stvar, kad smo išli ovdje u školu, ovdje ti je preko bila jedna mala kućica, još se vidi, tu su ti bila drva i uglje. I onda kad smo išli unutra, morali smo kamin, koji je bio ovaj redar taj dan, je morao donesti u kanti drva unutra u kamin, u učionu, da bi se mogli grijati. To je bilo tako do jednog trećeg, četvrtog. Mi smo imali samo 4, ovo je bio područna škola Vladimir Nazor, a sad se zove osnovna škola Remete, ne? To ona tamo nova, ova se zatvorila. Ova tam, a ova ne, vidiš što je rušenje. Evo ti sad idemo s cestom, penjamo se na vrh Remeta, ovo ti je uz groblje recimo cesta, to ti je bilo po zimi poznato sanjkalište. Mi smo doslovno išli u Nazor, ne znam kako, neki su imali po 6 km do škole. Po snijegu nisu čistili, a sad je obrnuto, sad prvo čiste pod sjeme i onda ove glavne ceste to. A karakteristično ovdje, mi smo tu blizu stadiona, neki će reći Dinamo, ja ću reći Građanskoga, tu smo išli 85. 86. smo išli na utakmice i tako. Srž ovog kvarta zapravo bi bilo Dobri Dol, Jordanovac, Lašćina. Znači imamo tu tih 10 zgrada koji su građene u vremenu od 68. do 81. godine, gradila ih je Tehnograd. One su znači godina dana je trebalo za jedan neboder, što je tada zapravo bilo i jako dobro, danas se puno te zgrade sporije grade. 81. dovršena je ova zadnja, ovaj broj Jordanovac 111 i to je bila srž ovog kvarta. Prije toga sagrađene su i tamo željezničke zgrade na Dobrom Dolu, od 65. do 67. Eto, škola je tu ja mislim od prije Drugog svjetskog rata je sagrađena negdje 1930. Kvart je uvijek ravnodušan, ništa nisi vidio ako uvijek misliš da se možeš ovdje jednog dana vratiti. Evo, to je recimo nekako kako bi ja možda rekao svemu ovako zaključak. Tu vidiš ovaj parkić, možemo tu čak i proći. Se ekipica skuplja prije tekme i tu je onda lijepa atmosfera, pjeva se, izmoli se nešto i onda se ide na tekmu. Daj spomenuti da je Target tu provozio se šprint odavde, znači Target, poznat Aca Burac. Znači, frajer je šprint odavde skroz do kraja, jebote za spot svoj kaj je snimao. Da, snimao ga je frajer na motoru, a on je cijeli Maksimir, ako imaš čibu, jak si mi, legenda si mi, odmah poznajemo se, Borti došao ovdje i poznajemo sve, cijela ekipa se skupila, cijela ekipa ubila, kolo sreće, ko da je lutrija, ima neko upaljač, da zakurim bad. Znači ovdje Buraz ima stvarno svega, ovdje svih ljudi koji treniraju nešto, do džogiraju, do narkomana, do pedijatara, do ljudi koji šeću pse, trče. Baš imaš, ne znam, ja sam imaš one bicikliste koji ti idu staze su tu, da, ima svakakve staze za bajkove. Nekim najluđim rutama idu biciklisti, rute koje su ti stvarno Buraz trebati rukavice za preko maske, sve Hvala, vidiš ti ovo, je li ovo skrivena kamera? Ne, nije skriveno, vidite. Stvarno budete otkriveno. 30. Slušaj, Murija kad ti dođe, kad ti mi smo ti tu glasni, onda se Murija nama ispričava, kao dečki molim vas oprostite, uvijek ti je tako neka.